hing red ball ho jong chu mi di he ti chu ama ki chat na pen tunia hi bolero kang phat kho amu le ti za hi chu ki cha hi chu ni ti bolero kang a chu apu wa tha go hi chu lu pi zo wa ki chet na zo wa hi ai le pi ti le Olivia holoi ai lo le shopping lu mei dang ho zo si atha ho zo sem FIR hi ti chan ki bolta ipi ti le government in tu ni khwai hi chen lu mei chunga ki jem hoi hi wa noi le se na ek sang pen hi lo tu ni a khat be jong ki bol nai lo hi ni a ima meira ki tinu mei le nu khun sujata ki tinu khun pi sayam ti le amahon separate administration adel ziwa ipidinga popular government sim na dinga panglo ki go ham demand to me zo se na nei thiye ei wanong ST demand ki bolin but we welcome popular government so tuna kin ka sei nom chi pi ham ti le amma ho in hichi ST kota to adelo chu ki ho to wa adelo hi sei jingin kan no me ho hi akizo hi wam a hi poi nu me hi ji mai wa ki re pham hi poi being cookies of women they will be raped they will sexually abused and they will torture to death na ei kidal do na muna chu ma ka na diu administration chom nei pe bini ti lo le ipi ham ni thum diu pa chu address ai sai pi ding ven pi ngai nei kim aphat hu ki lo ding en ka hen ka ve ama spenin tabang phap phalo pi tai pi ha chung nong I pau pathin thangwa na le chai an sang pen ke ma go hilogin I bon sa din I pe bin hi em chiteng le ani na in tuni program kin go na kimen pha ho zo se koi ma cha anolong de hena chlang space a hung to pi wa program phat cha pathia um je in program apang dinga kimin pha ho zo se chunga long ki pa thu ka in se in chiteng le athupi penin tuni ko a program iza kai ki gong zong le ni pi lo wa hi le angol tabanga ki peng tabang ding ai bovin tuni ni khu a sa le hanga kin la ka nga hung so bi ula naw ti ho zo se hi che program isopi no nei ho chung chang thu a adi a tu chunga atha a revive in bolu nunga ana talo ning tin hing chung chang thu a pana nu te dang nunga dang e ki su se pe ho ger ho na zala hung kalsom nu te ho zo se hi na bon savin ka si bai no min na bon savin ki pa thu ka se no min nam ngai lu na le hita banga isopi no me ho ki su se nahi kapuna e ti nong vet sa hi na bon chawa na khut che u thama chi bai ka bol thelo je in we che ka din mona kon in tu nya hong pang wa zo se ka ngai na le ka zana chi bai bol nan ka khut ka hin ha nge ka thien in na bon chawin phat thi na bo hen lang igam ina ma dinga panita banga hi ina jinguwa thanum ta thanuk katina penchun ki pa ta thanum hilawin lungin na ta pan la a thanuk na zo chu ile beti kamuzein aver velin na chung che vahin ki pa thu aver velin kan se yin ai tuni ni kho a hi che sidin protest e bol hi e hotlai lam kamuna bo e bol ai po in kangpopi azong akibolin chuteng le teng no pal ahin chandel ahin chuteng le Delhi muna zong hibol dinga online zun 26 January Republic Day takinaya hi zein abol na diu mun hi alem chang thelo zein tuni ni ha teng le hin press conference Delhi ai abol di wahin je chun silai go hilapin mun zo siai bol hi ti zong hi kan se dong no min chuteng le tunia organizing team hi Cookie Women Organization for Human Rights go ahipun ITLF Women Wing chilai namka district ai lo le khupi sunga ikiloi khom na ulin pen ITLF pana Women Wing Department ho tok ki bol khom ai hin chije in koi matun lowa lamka khupi sunga hum thei chanung ai in tuni ni kho hin agam na pena ga seding in sangai kot lang zong ahungin ka he in chuting le singat lama panin zong ahungin
ji hin lam ka district sunga ho zo se hi inam ngai lu na u izat ngai lu na u ki mu chen thein avel velin na chungwa ki pa thu ka sein still the organizing team ho zo se ITLF women wing han lang chuting le KWHR lam kai ho hi zong le pan hoi ta hin la hom o aga tu ne mu thaya zain organizing committee ho zo se zong ki pa thu ka hin se ni tu ni khwai pitinga kit le bonga hi sidin protest hong ki gong ham ti hi tunin ken hichilaya se zong leng na he so ke je wana pu na hong hi in e het sama bangin tuin be chilai benara zong ina modiu chiteng le placard i choi hom zong si wang chu e so ke win ipizia tu na hi to ham khateni chun zani tu ngai ke zsi in popular government undi dei lo na ji a mi pi ki zo na tu a hi ji gon ki le mi pi turn up mi hi hum hom khai in te ti chu lam kai ho ki cha na chu ai hi wangin i het ni khat chu so pi te ho tu ni kho in ki galu hi abe ai nai sai poi hi ji chun gal hi abe tai hi chan hin a ki khum kha tai i pi a chu khum kha di ham wang chu pathin in ei pui dan we tan tin gal ki khum khan au na sanga dunia chilaya ito hi apai mole ni ha jong le ki su to ki te ti le okay ke yong go sa ka hi dai um ti bin ka hin ti mo bi na hi sita pong chun ja ni dingin ke jat si vai sai na no yin ready to ti ta ana nei jong le hen tu ni kwai bola hap ta khat ke kai sita pong program i go no ham na chi chu tu ni se do no mo bin isopi nin ning tin heng anu te jong hi zan hi chung ka ga bilovin amo jong hi ahumo vinai le wang se kum tan lam pe na gari wa se in gari chop khat hi ahin ki ngai to wa hu wa on the way hi vin ni chi isopi nu ning tin heng hi itabong mi ham yai le alim da mel jong whatsapp la jong imo so ke di wa hi isopi nu mai dang tam pi jong ting le memorandum mi ka submit na diwa amin i pha chang se hung ki sin ha ding a hin ti ti ho zo se atam zo hi athi u vai hi tan iso piu nin tin hing hi May 15 ni ko achu mera pai bi ho in ATM buda achina para hi amat uwa ama hi arambai tingol ho ko ma an pe uwa amma ho hin ana su se uwa chuteng le tha ding a hi apui to lai wa hi pathenin ahu do i ti de ham athu simo ase the na dinga pathenin phat jong khat api na lai hin tin hung ki hu do a isopiu auto driver tizi mo hitin pangal ho khatin ama hi ana hu do a kumni wal jeni hi chigan thi ha san na lung thim toi nin ko hin manai in ama hi lung se ta zum agan the na ho jong se jong hi a ki sel na jong hi bi ham a het di lo min jong ki he man lo a vil di lo min jong ki vil man lo le wai hi age ge nai ki sel na hin ko na man hi in down ta khat January de ten ni chun ama hi ana thita in hi chi ja no a thi hum ki he do pha na chu hi chi ta bong no chu a hi hum ki ti le ei ho sang a jong a hum ki he do ai hi India pum pi jong hi pun vanoi pum pi in tu lai social media khang ai chu he bin I had part of hi hitchen ge ya gen thi ana thonu a thi ding la ya kum hi ana hindu a hin wanga a thi ta banga in ko na mangu chu a in ko a justice movement lo bin a thi ta a kitile media zo sen jong a in se gi mu chu teng le mun tin gam tina political lam kai ho hi ta ho lam kai hi ta koi zo si a ham thi ya kai ha in ama nu thui a hin se gi ngai in hi chi za za wa chu i ho jong i po thiu sun ta tu ni ho a hi anin tin hing go se chu hi ta lo win amma hi a hin kum ni wal hun gan the hin a pe na ki re a ki su yan the ya anok no ma ki chem na ne wa a thi ho che si a dinga chu amon a ki se the lo tu nya hin na lai nang le ke yin hi ta i to khom na mo na hi chi ka so pin no me ho hi i pi se ai ta hi ki bol ham ab ei vem tum diu ka khopi sumba India citizen ka hi win chiteng le Manipura ana khom ka hi win BJP government chu do pu
government double engine government kitin na lai cho aje chu center a jong amo ho vai hop lai ta chuting le state wang cho mo ho let lai ta hi chiwa chu lu mei ho hu bit zo lo wa na pau hi a chung thu hi pi ti le hu bit zo wa lo na ba lo wa a thi nu ngu a hin lai wa zo hi amo ho chung chang thu hi ki sei lo ham ibola asusi hoi ki man lo ham ti a chu tu ni khwai nu te hi za hin i hu mu hi tu ni a kin ka sei pa hi ke ngai nei ki min ka sei bu hi lo wit a hu so se hi sei ho mo hi ti chu kinot address a ka sei no ma hi em so pite ho gali nei na lai win lamai chi lai hin i thum na diu mun thung nai lo win mi tam ta hi lam kala lim bela to den diki ho ta ve ti mo na umen tu ni jing in jong chilaya sidin protest ki ti chu a ha jong tho pi nge tia tu nai ho hi nu ti ho ka pa cha ma jing in ama se pe na hi ta bang ni sano ya ti jong lo ko zu jong la ko zu mo ya ti lo win a salai ta to ho di sanen jong iso pinu tu ni a gen thi nu chu i gel do di ka min na ko mo ka taw lo min panpi amai dinano chu Olivia Florence hoki bolna ave ni sei tavin chidin le isopi teu mizan ham ta khat survivor hozon ati sadi ding munna uma panpi amai dan ogin izavin chidin le zarzo kin go sang kin tho na tunin athan gel do tin Olivia ho Florence ho tho na athan gel do tin na ati chana tua hin do nu hi ipisi a tu hin koi san tam piu min singa area a ke so ke lo ipita het lo ham koi san tam piu che ai banga tu nia ke so ke KW a area ho ke w hi chau ke oi mo lo di hi pisi nan tile ki sel na ma tha hi ma family zani in Kuki Women Organization for Human Rights Organization meaning kagachi win in sungwin na kaganayubin holding pin na kaganayubin anaki say he ipiti le hilay ta ay ho district mi hiya bidaki hello ham ti chu bidaw se question na hina sila area umute ho jong lung hailo ke so jong lung hailo ke ki an tiong lung hailo hi ay bagin tu niya koi macha oi mo thelo dik a hi dan chu zani in kagamuchi na win pisinam tile hitia ahum puya akihu do achu amahi kampok bilanga ana umahin kema IDP kema ana mincha jong chu apa do ai jong le amai hi bona do so salo mas i ana ki burzia na ba zi chune FIR changge jong chu apet ta chu abol ko le ama me ana lom lo hi no mai chapang chai na lajin hiti ja cho anu ko ma hi bol hi ni he sa po te ja cho ma wi ki sin sel ji mo hi nei ale jan he to pha do ba khulanga ko tu hi hen lang nu te ki loi khom na chong chom hi jong le mo pu na hin la wa go hati ai ana ki zen sa wa nurse khat to hin ana su be wa ana ki zen je mai hi ale jai Christmas ding kon ta a chu chilangai apalit te singa thangoi venga hi uma hi chilaya chu khulanga chu mi zo se ni he tai ka za chai ti phana hi chilanga hu ngai hi chida chu koi ma cha ki he sa lo ai wanga anu te struggle dan chu ama hi hingnom ji ta lo heno ka hinnom ta poi ti chu pha ko sia se ain ko wa anu len apalin ani te ho en jong agat tho wa hin agat zo lo hi ni ama hi khabin zong ama hi ka hingnom ta poi ati in this was ho po ko na don ki go ji to pa family ten this was comfort ki ti ho jong aza ta lo aje chu amuna koi ta lo hiti ko pung chu to na hin na hi thi na thei dim cha na ki hol hol jing da e ge lai hi le ko jang na au ma jeng in a ki sian ji wa chu e ho no ina ma het lo e hi a thi zong nong sangai het pan o hi in tu ne ko in no te ho adam na lai chang ga le to lo me tin i he ve a hi wa gin ita sa ta wa hi chi ta bang thu na chu inei ta inei kha lo ji bin ta the ne thang bo win tu ni ni so pi no me ho tho na zo se chu tu na chla ya to zo se no te ho tho na hi ti a inok no vet sa nei um se ta in i bon cha bin khat
be ana ding do hitin ana molim ho zo se gel do hitin adi selin hitabanga Manipur crisis mi higala nume iname chan pi ho akisuna ho ada sa geng re nume pasal thumna ni in kitchen na nei wa chizo ting le kitchen na nei zo phat ba zo atha kin na layu tu na ning ting thim zo hi tha ding ga ki pu ye hi ajun tha ka wa ka tu na se ta ki le ma mola pala akili ai le lam ni na ki li kha hing ai bo min apin zan ya se chun apet pe din chizing le hi chan dei zum la za thoi bisi a tu ai chi tho la thi tho tho hat ti jo pon na ai na hi che chun tu nin am ho zo se hi gel do so ke witin no te ho zo se a hu zo se en am ho gel do na condolence in a dio hi in hi chi na gel do pum vin avela ka hin tit nom chu Olivia chuteng le naked parade teni hi in chuteng le Florence hi in adang dang ho ading hin ina to khom lai uchun inei kham vin som khat sai jong le tin ida dong khom vin am ho zo se chu ina pi vin ka het khelo ba hi le no me athi zo se cho ki ti pon ita sexual abuse ne athia am ho za lai to na over hin tuni ni ko zong na ung zo se na zo teng le ITLF women lam kai ho le KWHR member ho in sa khaw do na hin nei di wa hin som khat cha he zong le amo ho thi igal na di vin ana peleo han tiang chu ka hin se no men atam zong aki expect po na hi na is born right chi ba hi ga gal thei lo ji ba chu teng le a zo na ka se no chu hi chining tin thing hi vai khonunga thi hi zong le Kuki Women Organization for Human Rights in Zang na dot na ibolo hi ibolo ba ibolo hin tunin na wazong se dingin kapung do nomin ama zong hi zang na dot na zang dinga amin ila buti wa hi ti zong chu ka ga phon do yan lang ipon sabin imil na sing utin tip chanin na umitin kin patante katiting le na to ki de wa hi isopi mel he hon mera pai bi ho in amatwa no me hiu chula ahu to de hilo ham tuni na video viral azong imovin amo ho hi chino me ho ma chun ino me ho hi amatwa apasal ho ko ma susivin Vin abong-bongin bolovin meya ahing changin halovin ki paume ana tu chi tau te siteng le azon na ding nai lovin chom cha ka se no men tuni ni ko itil bol zong se hina vet sa tu bi ham tile hit to banga ei thateu tuni ni phai tha gel do di hi imfal muna chu ei ho hi inum vai hum ko do hi lo hi me le ten ei del do wa che do bin hum ki nung le te hi bin ati wa hi na hi hi chi ya chu tuni ni ko chu hit to bang mi te to chu i chem khom nom ta po ve tia separate administration i thum jing wa hi na hi che chun tuni ni khoin kanu chan pite ho tribal women ho kuki women ho zau senang tu na hang santai sak tiu chu hita bang Imphal Valley ka cha teu ki rep namun ka no mai ho ki susin namun a chu ka chen ki ta lo deu hi chi chun a solution pen ta chu separate administration a choma ka ti vai hop deu hi nu te ho zau sen zong kat din pi wa hi tia tu nia nu te ho zong sen isap jing di wa hi ti jong ka se do no mai na hi chu teng la khat bai ni la chun na hon long na sim ji di wa hi in ken new si ka ngai ji in Northeast dialogue ki tia khun a ki ho li movin hi chilaya ribatal ka bol nom na sata khadomin chia ima meira ki tinu mail he nu khun sujata ki tinu khun pi sayam tile
amahon separate administration adel ziwa ipidinga popular government sim na dinga panglo ki go ham demand chumi jong se na nei theye ei honong ST demand ki bolin but we welcome popular government is all tunakin ka sainom chi pi ham tile amaho in hichi ST kota cho adelo chu ki ho to wa adelo hi na they join hands together and demand this ST quota ST scheduled tribe kasi demand about it so but today we demand this separate administration why because we are already separated and because we are driven away from the valley the situation compels us to demand this separate administration. It is separate administration. He gave to what so mount in rally to the way pone in a hina. Tunini mail hiten agamuwa paratu how to cookie matza, how matza itiva aiden do. If they had driven us out, then why do they call us back to form the ministry in Manipur? Hengi iti diu ham kanom po iti diu ham tunini kuin. Nuti ho zau se pan khom dingun ei tel do namun wa chu kache ta lo di wa hi. Ei tel do je wa chu separate administration demand ka bol wa hi. This is not against the law of the land na. Ei kidel do namun a chu ma ka na diu administration chom nei pe viniti lo le ipi ham mi thum diu pa chu. Hija chu adin munin ei solwa iseyo hi in hiji chun amo ST demand to tuna e ho separate administration demand hi compare ki bol thai loading it cannot go hand in hand hiji chun tuni ni khoin hit chan ge ya ei bol se ba ei thawa lung thai na wa tuni ni khwa hi National Commission for Women ke heti hon zong ipidinga justice tuni chana amu thai nai lo ham ipija tuni ni kwa ki thadho zo se jong chu ipi tia hile a rep pol ho jong chu ki man nai lo ham khat be ning tin heng rep pol ho jong chu mi li he ti chu ama ki chat na pen tunia hi bolero kang phat phat ko amu le ti za hi chu ki cha hi chu ni ti bolero kang a chu apo wa tha ho do hi chu lu pi zo wa ki chet na zo wa hi ai le ipi ti le Olivia holoi ai lo le isoping nu me dang ho zo se athat ho zo se FIR hiti chan ki bolta ipi ti le government in tuni ni khwai hi chen nu me chunga ki chem hoi hi wanoi le se na ek sang pen hi lo tunia khat be jong bu ki bol nai lo hi ni hi chi ja chu tuni ni khwai hi chi lai i to khom na wai se yu chu hi le hi chi kan nu me su se ho zo se hi justice pevin asu se ho manovin chuteng le amaho ta chun ka chen khom thei ta lo di wa hi zein hi chi hi atha in repeat kin ka ting ni dang in jong ka sei jing in kan no me ho hi akizo hi wam a hi poi nu me hi je mai wa ki re pham hi poi being cookies of women they were being raped they were sexually abused and they were tortured to death na cookies of no me hi je cookies of no me hi chu tu nai ho zo se mi chong se hi wam hi ta chu rep the hi wam tha the hi wam hi lo chu na pa the ni nei pe in nam si wa chu thi wa hi cho hi chi ja chu ken ka sei jing in women commission ho ko mang ko sei hi not just as justice until and unless we are given separate administration we will never accept that our women are given full justice katizi hi ko political solution ka mu asang se wa hi chen nu mai ho hi justice ki pieta ka pom thei lo di he ka ti je hi ni pije nam ti le akisu se naw athi naw hi I political movement to che zom pe jing ding hi in hi che I hai mil lo diu chuteng le ning tin hing nu te ko ma jong avelin hamona ka se pe no min hi tai thip pya aki lai hin hi chi naw nu hi kumni wal ahung da min tu ni ni khoa ahung thi hin atha pya mi pi hin zo tho ki da hi zen ning tin hing iso pinu no nga anu athi na hi sang ta in aki
gelin in sungmi te in zong nam pia dinga muchi tha pia tuin ki gelun lang khase hi un lung neu hi un nam pia dinga ichanovin gen the ha sat atu pa na kumi za na hin thua twa thi na to hi ti zo zo na in se hi tin pathenin ipon savin pathe ipo hen lang ilong hin to ka sewa thaselo bia apoi modung zuya pan la chi jing dingin hitilai lam ka district go hilovin Sadar Hills ahin tengno palahin Chandel ahin Ukhrul ahin chiteng le city branch sai na zo sew nu te ho zo se hat ta le hang ta pang si dingin pakai le inam piu minin tip na ka hin je ka ki pa e The Honorable Prime Minister of India, New Delhi, subject Memorandum seeking immediate intervention and justice for Kuki Zo woman, victim of sexual violence, killings and impunity in Manipur. Honorable Sir, the Kuki Women Organization for Human Rights and the Indigenous Tribal Leaders Forum, Women Wing, respectfully submit this memorandum to draw your urgent attention to the systematic sexual violence, brutal killings and grave human rights violation committed against Kuki Zo women during the Manipur crisis, and the continued failure of the state to ensure justice, accountability, and protection. We place before you with deep anguish the case of Nektin Henghaukip, 20 years, a resident of Chasad Avenue, who was abducted on 15 May 2023 in Imphal, brutally assaulted, gang raped, and left for dead. Despite the registration of a 0 FIR, the transfer of the case to the CBI in July 2023, no arrest has been made to date. After enduring prolonged physical suffering, severe psychological trauma, and repeated medical procedures for over 2 years, she succumbed to her injuries on 11 January 2026. She waited for justice until her last breath. The nation failed her. Nektin Henghaukip's death is not an isolated tragedy. It represents a pattern of targeted genders and communal violence against Kuki Zo women, marked by abductions, rape, lynching, burning alive, and extrajudicial killing carried out with near total impunity. Patterns of atrocity against Kuki Zo women from May 2023 to November 2024. At least 29 Kuki Zo women were brutally killed across Manipur. Victims include young women, elderly women, and even a mentally challenged woman. Forms of violence included mob lynching, hacking to death, shooting, abductions, sexual violence, and burning alive. Among the most heinous crime were the cases of Florence Ningpi Chong Hang Sing, 27 years old, and Olivia Hingney Them Chong Loi, 23 years old, of Kupi Bung, Sadar Hills, who were raped and murdered on 4th May 2023. Further, 2 Kuki Zo women were stripped naked, paraded, and gang raped in broad daylight on 4th May 2023 at El Painong Village, Kangpokpi District, an act that shocked the conscience of humanity and remained emblematic of the extreme vulnerability of minority women during the conflict. A non-exhaustive list of victims is attached as Annexure 1 for your kind perusal. Complete failure of justice delivery. Despite the seriousness, scales, and documentation of these crimes, not a single perpetrator has been booked, arrested, or persecuted in the cases to date. Investigation remained delayed, opaque, and ineffective. Survivors and families have been denied justice, rehabilitation, and dignity. Perpetrators continue to enjoy complete impunity. This continued inactions amounts to a grave constitutional failures
and violates India's obligation under domestic law and international human rights conventions, including protections against sexual violence and crime against humanity. Our demands: in the light of the above, the Kuki Women Organization for Human Rights and ITLF Women Wing humbly but firmly demands: number one, immediate booking, arrest and prosecutions of all perpetrators involved in the sexual violence, killing and abductions of Kuki Zo women. 2. Time-bound, transparent and accountable investigations, including strict monitoring of the CBI and other agencies. 3. Independent judicial oversights of all cases of sexual violence and killing arising from the Manipur conflict. 4. Official recognitions of sexual violence against Kuki Zo women as crimes against humanity. 5. Adequate compensations, long-term rehabilitations, and comprehensive mental health care for survivors and affected families. Number 6. Protections of witnesses, survivors, and human rights defenders. Appeal for immediate intervention. Honorable Sir, justice delayed has now become justice denied, and justice denied has claimed lives. The continued silence and inactions have emboldened perpetrators and deepens the sufferings of victims' family. We earnestly appeal for your personal and immediate interventions to restore